Limpok kanggo ngelimatane anu Romidi. Semen. Wis gak? Oh, berubah Redon sing aran Redon. Siapa sih, Wang? Redon. Oh, Redon. Barang racikan barang dadi pengantin, masyaallah. Redon ora nyangka. Apa sih, Wak? Bakal Redon baru dhewe pegaweane. Bakal Redon pegaweane tukang bobodo, tukang nipu, tukang demenan, tukang main, Tipsani. oh, tukang mabok, bakal wis mabok beli tanggung-tanggung. Apa sih, Wak? Minum bir cap blak dicampur karo doke kodok, minum digogok langsung mabok. Bakal wis mabok lumane tablak toglo nglatuk dijengkok nabrak di tembok sampai ke dodok. Oh, ketangguhan di pasar saking petugas dene nggak menerima sing akhirnya ditabok. Tangannya di banda, keyakinan penjara, lawannya digembok. Angger bae ya, Wak. Wong tuane sing kanggo tombok. Kok sih kayak sinden durung oli saweran. Jadi kayak kono. Aku mah Islam, kejelasan wong. Pokok kanggon kok jagat trik. Boleh nambah, ayo. Ini Udah nambah, ayo. Colong pangan kudu to. Dikoroni di drum cicak. kalau pangan itu mah. Dalam tangan pribe. Iya, kok sing gerinjel temen. Balon apa nih kan? Balon tua. Apa sih? Men dodok. Tontonan ke Oli. Sandiwara cobaan penuh. Man babakan sandiwara ning kabuan. Aku mas sandiwara laris. Oh ya iya. Aku sedurung-durunge. Kanggo tau maning ku mandeg aku tau biyen. Enggak banyak kejual. Ya iya sedang dadakan. Lah, ali sandiwara ada buat sih. Apa? Topeng budget penuh. Oh, penuh. Kamu ya. Iya, penuh. Dan kapan juga? Lagi apa sih? Wayo, ya badut, hoi, alor, waredon ya kayak bedul kok bedut ya. Dangdutan kulit maning. Kerabai kayak kirik bari kucing. Tulis saweran apa? Beli. Arang. Ini. Aduh. Rupanya ku wong kene ku pada ragam ya. Mau kita anak kamu pemuda sudut resik. Kok bakal tanggal 17 ku bakal diunjung kita nih. Kan bapak dia punya terus. Pemuda kita sudut resik. Kertas maya. Iya ketemu kalau waradon dilawat ke kangen. Rawat enjol. Aduh. Mau kan ada oleh Ibu Yanti. Hah? Tuan rumah. Ibu Ibu Yanti tuan rumah. Ya, hari penjol madau dupai majikan tua bae. Bumi Adit. Oh, Mami Adit. Wis yo kene wis. Iya, pengen ditembangi. Ya ditembang ijo. Adit. Oleh karo Bongkene masih seneng kepada sawer. ono Bongkene masih seneng kepada nongkrong di dhuwur panggung. gur pacik. Panggung. Agung. Kira-kira sing enak nembangnya. Iya. Tuh, hari Mimi Adit mau hari pasar kan mau apa lakune bocah bot. Pasar sana pengene dalang organ. Ya bisa nembang enak nembang pasar sana bisa kalian. Suarane enak pisan. Tuh, barang hari Mimi Adit. Ya karo suarane Redon mah ya adoh. Ya ada ya enak teriak. Kari suarane Redon mah diakurakan bari diesel.
bangor kok ati. Kok di suara redon diakurakan karo diesel karo lektor mobil kepantar malah enak-enak diesel. tapi aja sembarangan. Iya. Mimi Adit, arep nyaweri. Mau itu rarek. Boyo ibu pokok urang pirang. Masyaallah jaluk lagune barabere. Oh, barang kita orang bisa ora ya lagu barabere mah. Iya lagu si kaya nanti. Oh, si kaya TV kacau. Iya, saya TV di Indosiar. Indosiar. Iya. Oh, ya aman. Jadi anune lokete wis disereret. Ngendengaken duwite bae. Ya terpenjol ora bisa ya. Kabaran kita di surat si Bapak Tuan rumah Bapak Wananto. Bapak Wananto karo Ibu Yanti sing boral dhewe ya kabaran denene lagune barabe. Hari Bapak Wananto wong beriman aman. Iya wong beriman loman. Wong beriman ora eman-eman. Oh, lamun iya jangan mau berlaku Jawa. Iya, lagu Jawa kabeh ya. Lagu pengen Melayu. Iya. Adit mah. Oh, Bapak Wananto. Kabel ya kentuk beli lagu Melayu kuwa. Lagu dangdut. Jakarta. Dangdut, Melayu kok lagu Melayu ku lagu Melayu. Kok kakak beroli saweran batu-batu yang saweran. Belum majikan. Harapan apa teh? Kongkon nendang barabe. Kita kayak bisa barabe macol. Sing bener monyong. Masyaallah. Kayak di TV kah? Iya. Kayak di Indosiar kah? Iya kita biasa. Sing bener. Masyaallah. Aja guyon. Bisa kayak yang Kecil barabe mah. lamun iya sira bisa. Bakal wong Gunung Sari. Paribasane wong sing pada doyan sawer kabeh. Apa maning Bapak Wananto. Wananto tuan rumah. Oh, wis disediakaken. Baik, 50.000. Pemuda Butresi terus rombongannya panitia penyelenggara. Lamun nembangnya bener-bener Bapak Sersan garepan nancak maning. Pasar sana saja jalan. bener sih. Asar suaranya sing akur. Benar. Oh, suaranya kira-kira ngatas pasar sana. Kecil. Benar. Kecil. Iya, pun terwajib. Kita kebar belum majikan. Orang ya. Oh, seren mimi ake teu jaluk laku barabere. Oh, barang kutu kok bisa barabere mah. Iya, tak kuno. Ahai, kun makon sedina-dinane barabere kuwa. Sedina-dinane barabere. Diwas kita kecewa. Kok bakal anu bae langat-langut ning perapatan kan barabere kan. Ya wis, tarwade, amper oli ada saberan. Amper oli duit tarwadine. Ayo. Redon si nembang dengan judul lagunya Bara. Kok bakal belenak derikes ya, Pak? Aku ngormati pasar sana, awas kalau suaranya karo pasar. Bu Yanti. Bapak lebih. Bu Yanti. Ayo. Musrik. Sama orang arti ini anu ada musik. Sikile redon bus. Bangor. Tua bangka. Tua bangka. Nomor apa? Maksudnya suara sembarang. 1 2 3. Ya. Bara.
Ibu Yanti sabune entok kodolan entok segala-galanya entok kabeh. Masa Ibu Yanti ora barabere. Ya tulunglah barabere. Jam bulanan kok tulungan ora barabere bang omah Ibu Yanti. Dadi kula entok-entokan ini Ibu Yanti. Masa beli barabere. Mama Adit sama Adit beli apa mani? Oh, sih. Ya. Lanjut nak. Barabere. Masa beli barabere, ya tulunglah pasarsan, kau pulang ke tok-tokan ke pasarsan, masa beli barabere ke pasarsan, ya gila-gila kaya ke pasarsan ya, tulunglah, musik, iya, ya kok, jual-jual ke temenan, lanjut nak, barabere, yuk. Ibu Yanti ya, masa beli barabere ya, gila-gila mau tembang enaknya, dari aku jalukan lagu ini barabere, kenapa beli barabere Ibu Yanti itu, sama Adit, ya gila-gila temen sama Adit ya, terus gue liat tok-tokan segala-galanya. Aduh, sorry ya, artis ini dosis siarkan dari panggilan, katanya dimusuhi, tidak dimusuhi cangkem malinin bun-bunan. Dah sirah. Aja tegelan cok. Tegel priwe. Laman cangkem malin bun-bunan, laman mangan priwe. Ya angel mangane dajak cangkemen bun-bunan. Kok tegel. Ayo, Laman pengen minum ayo. pengen minum nyuruhkeun ning itu. Kok angel Angel dan bun-bunan. kok ngalih bun-bunan. Ayo, Laman pengen udut, pengen nundut kebune mendul. kok. Ya beli angelku. Anda laman kita pengen uyu ayo. Pengen uyu-uyuwe ning itu. Oh, angel beli kuno. Ayo, tekang uyu-uyu. Sira senembang priwe. Tunggu jalur kan, ibu tuan rumah, bapak tuan rumah, bapak Wananto, mau nego sana ngomong aja lu gila-gila di barabere. Ya jalukan, sira penembang ora pada karo titik. Mau sira ora pada nembang karo titik. Sibuan ngecol. Susun lah kok bapak rasa cocok bayang. Nembang cocok nyawa parpe dhewe. Sira mau nembang Bapak Wananto. Berhasil entok. Ibu Yanti udunen entok. Mimi Adit sabunen entok. Segala-galaan entok. Entok bae udunen melu warisan. Bakal priantun ning Batur ora rokok, barangan ora di saweran. Iki kasihan pelu. Kasihan pelu. Wak, Wak. Bapak Sersan sugi duit, Wak. Oh, wis saya mulai sinembang. Barabere. Mulai pemuda buat sekarang sahur mau ya. Iya pemuda. Kemarin bagi Pak Sersan karo Pak Lebih. Apa sih? Bagi sawerin Pak Sersan. Iya Pak. Bagi sawerin Pak Lebih. Apa sih? Judul lagune Lebih Sugi Duit. Bisa dibuktikan. Terutama majikan tua, Wak. Majikan tua. Mimi Adit. Mimi aja Adit. Ya udah. Say.
Katon sedang suki beras akeh mari usah sing wong lalas bisa merawati lan aja layan waya banget limang waktu aja ilok dikorupsi sebab sampai manusia bakal mati beli mantri, beli bupati, beli tukang pedati, beli wong tani kabeh bakal mati sawah ambak karang lega pakayah anak yang mati orang digawa aduh bapak sersan aduh bapak lebih aduh mimi turun ke suwun Dik, wong iki pengogongan. Bocah buntang. Arep patene sinden yang Apa singen, Pak?
Wih, kok ngerti gonggong? Ai, jadi pengen sikile kleseten gak pengen jaluk ke gong. Lah ya pangeran, ono nang opai weru. Pangeran sapa? Lala lilu. Apa lilu lala. Du. Sampai nek wang salane neng ngeten iki. Sampai arep ngodar sih kene ngene gong. Kaya gong keramat munine setahun sepisan. Apa ning jenengan teman-teman lalu. Hari ngomong di sisi sampean berorong game mah. Wis dupai tanda-tanda ora pun. La li au bapak. Oh, ana dia mata di sinden. Arana keringet nokakan napas serongge. Krong. Wis dupai tanda-tanda. Au. Aduh, mama hati, ini hati, bapak selesai, bapak lebih, matur kesuhun, lu, au, lu. Tinggal ngopi tahu kok. Wis jamak wis. Wah, komane nyemblek. Wis jamak sinden. Salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cocok menyawa, cocok bahaya, cocok keraja, cocok bilang kacot, cocok kaya cucu, cocok wedus, cocok endok, Teman-teman. cocok bebek mencer, cocok toko. Pimen. Bis sopan malah moyok ya teman-teman. Koplok. Orang ngerti genua. Wow. Lah iya. Ari joget Bang, mau Bang hormati pasaresan. Reyang joget. Lah, men bisi mata disang. Dupai kode. Nodok nangguri karo rai. Bapak lebih wis balik lurus kan aja. Mana? Guyon. Wis tuwa wae guyon. Ajalah guyon. Wong wis tuwa, boten ngenging penjol. Nodok nang maning sepisan maning. Wow. Ya, bisa. Wow. Ya. Wow. Ya. Wow. 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 Irama raine wong kok cocok bae. Bagan monyong kok batur ora. Ya iya. Dari bapak. Hargai lah bagan monyong ga. Tapi lamun anak kerusakan bau dia kulaka bau dia. Lamun bau dedol. Asal Indonesia saling menghargai, saling pengertian. Tulis itu ini bawa rasa. Wis makasih lah. Lupa Tegal mah orang balik ke arah Biang. Aduh, yakin terus ku yakin. Hah? Kita balik ku yakin. Dil. Ayo. Dil. Permisi. Selamat tinggal kan Jol. Sopret. Dewe kan nenelot. Ini rasa sopret. Oh ditangkap ke pasersan. Yang digoyang-goyang badannya, digoyang-goyang asik. Biar dikeal-keal pinggulnya, dikeal-keal enak. Asik, goyang, mantap, belakang, tombol, gaya, entok, menyawak, jalan, kukusan, tumpang, jalan. Bangor bocah kayak. Bocah bangor. Dipotong batak. Bangor ngejak dipotong batak. Dipotong batak. Jadi apa? Potongan batak. Mau potong sirah. Inas. Hitam ben enak lagu kah? Enak gurih.
Kenapa makin jeblelan goblok? Yang digoyang-goyang pinggul, yang digoyang-goyang asik, yang digoyang-goyang pantat, digoyang-goyang asik, menawak buaya. Sirana Belanda. Ya boleh. Belanda sirana. Ulung Pak, ulung banget, domong. Pak Yue kulem sirana. Ulung Hari Pak. jalan ini masa Payua. Wis aja pada bulan. Aneh aja mencucu bae dikana kuat. Mulane gak urat teki aja becucu bae. Aja mencucu bae. Dadi urat kuncak sing arep ceria. Jadi penjolnya aku nafsu bae turun mencucu bae. Bisa panglade. Digawan ini timu cucu. Ai bukan perengut bahasa saking sengitik penjol. Sing aku. Ngono ngomong karo penjol, gawang. Bawan apa? Bari nego wong karo batur gua bikin ribut jiwa. Manusia Sin. kajian dari wong tua sirana. Loh. Awas bapak kita tua. Dua. Waras. Nanti tua coba balas. Ini motor mantap. Tolong beli pantes jiwa. Ning kene akeh wong pada ndelengaken sampean. Berdupai duit wong masih sopan. Ya iya. Halo pasar Aja kasar. Isbe. Kupinta. Halo palabe amper dupai duit. Halo palabe Sing ramah, sing ramah. Halo Mimi Adi Isbe. Sampai bisa beli. Amper dupai duit. Wong iku tergantung nandure. Koni Mama Yanti. Mama Yanti. Halo. Mas Bayu rumah. Halo Mama Yanti. Pinter. Pasar sana halo pasar Bisa sana. sana. Halo. Wis Mbak.